Memo kwaba enenso do Adom TV bedroom health tips eso na wotwe from eni na wotwe we ye ba bedi nkomo afa maloccclusion edin titiri oha ono a be kire mu adokro eye common pa ba ne din na ede na nye wonta ante but eye ade e we ho ni nyina afa ye num ne yesen ho me de asede ma endpoint homeopathic clinic na daroma enenenso yenya kwan ene tena ba bedi enkomo ene yare bi a hawadwe yenko endpoint or prostate no or check am free ne number no 0244867068 midi efia amankwa tamaklo ene minuaba Augustina Mensa afram wo ye dental therapist ena enenso yasabo awura ne demo a oba be kire ade edin no esuma mkakra tigi so na mana kwaba oba me mu akwaba ndase na wotwe mo si edin nkoma afade ho pacho na wotwe mi si e kasafa maloccclusion pacho nti eno ye din ani din de pa ni din e de yare ne so ye de e ka maloccclusion a ewo dentistry mu no sei na nyame aboye se yesi no enti ti brofum no we no ye friend occlusion se wo se no existo a ne hyehye etie no ena ye occlusion ena se ba medical mo e ka se bibi ye mala e negative nti e negative occlusion occlusion bia enti se de nyame ye no yen ye friend normal occlusion nti ni tintin ni tietia maloccclusion mu nyina no negative occlusion so se camera na capture di sa nti se ubie woni maloccclusion no de battery ni ma esen e fam so ana enye esen e fam so kwa esen bia enhihye yie sa se de we no hu se moles no esi so pepepe primoles no bia ni nua no ewo ho ina nyame aye animu ni se kwan kakra bi beda ho se de be ya pese wonfa nti ade pese wonfa nka bibi a obetumi de aka obi so wo ho a mesi no kansi so a we no eni ho sa space we ni ho obetumi de aka ade nti obi o bete pure water ji so de ba ni moles na primoles no ena ebeti obi so kan si so a ha no tokro na ekwan eda ho obi so no se no ebi wa animu ebi wa akire nti saa enema ni nyina no ena ye frɛ no maloccclusion okay nti me mesin ye de mpacho ti wo se no sesi a na mi di mani hwɛ ne de occlusion ni ye okay ba eno ni ye animu de no nko a ebi ebe pododo mu no na spaces ewo ho eno so betimi aba because ebi yo ha na ono ni space no ambeda animu aba beda echire nti ntimi nhwe esinani mu nko na ye mfa njeje eya ehwe ni nyina sa na ye de ajeje no nti na wo say wo bekọ dentist ho no wa check ya ma so wo eni na ye tufu say owo akola na onya 6 months esimi eni ni pie ya start every 6 months bia fa ne ko nti say occlusion na start say esa ye hu ne ntem na ya correct ya ma na say ye hu ne ntem na odinyini a na eka no aye kese oh nti e common amunya bi very common e common na nipa bebre obi but omumpo mu nim se eye ati se esimugire obi o ho si ni eje da misim fefefe but e wo ye wiase no defect oza patron that is a defect sir ejire da nipa sim ye ejire ni bitimi nyini a na e de sin ahye ho esim miensa na e de ahye ho ejire mu manho yeah I see wow nti maloccclusion ni nyina no esi a enhihye se de obade eye no eno ani maloccclusion okay na se ne na wotwe me ho komo ni bi na ye ba be ka ma se e de ba kwan be fa so be ba ye de wo ebi yo ho okay ebi yo ho nti edru ekwan ye fa so e de ba na e be kire ni e de wo no e na ebi won so e be fa wa ha pa bebre na kasa kwa ni e be fa wa ha okay ene ne yemfa unsi ha wadaroma na wotwe wa ma ho kwan de e beto aso ho ye da se papa contact ne ye pacho 0243728542 0243728542 timidofo na wotwe mo kan ye ho na de e common but ye hu de ehia se enyina yesua ho ade bia de wa ye lucky menu mienu animo no ye hu but e bia dodomu no ehihye yi nti by the time e bedru fiada no wa hu se yesua ade nyabre ne ko sra o dentist na ye hwese de wo se no
eti emididi afia amankwa tamaklo ochina de pache ne ye wonkwa ebesehia yeda se ye mo akwa babiem Adom TV bedroom so your number 1 Akan TV station Adom TV yeda mo asedano a ene de mamu asedano a ti yeda mo papa fe na wakan ye ho asa na aye na wotwe awie ya boso body etitiri na multimedia adwumakuo titiu ni Adom TV akwaje eyemo cause obi ye na twifo no na twifo no na hwe twifo dey nya the most that be nya tenie boko wa wote eche na wo hwe ahun se wo hwe TV nya de ye de wo sun kekekekekeke you be ye no an ye but boko ti yeda mo ase ni nyina ye mo atenetene ai yeda mo ase pa na ye client no nso mo ya de mo ba mo kasa de ntia ni nyina ka mo ntie tie ne ncheche amode ma yintia da mo nyina ase bako ade achi bia na bia TV na ya seda ene ye koso de momo health tips no nso na wotwe mu tieniye na wa dress pa fefe fa shata de kama ye otiri ho kama na bebie wanum ye ekoye chidie ene say MALOCCLUSION edini titiri enshi nyina ka fa ye num no yes no ebi ededa bi so oh ti enhwe yese ne ye nkura ne titiwu pa for so tututu o musena obohu na onyina na ese no yese wo fa ase na bi fifi ha ne ade na wotwe mu nkomo aye die no 5 minutes wadaro maka ye ho na ya ye disa nkomo yi aseda no kwa ma endpoint ne ntia na ye disa nkomo yi ti we are nko ade a ene endpoint Homeopathic clinic eni sawoso omo ene make us o ma hye adwuma se ti ko hosisi ya we bia infections no stroke evidence mia menyonko nanso ne okọ endpoint nti changes aba Adom ni nyina me peti se bedu end of month na die be wura next month mu no no wasa gina ne na asubiem ti se stroke nko ade a wadaroma yenko endpoint wo o chewato admito wa hwewa yene sama ma ho beto 0244 867068 0244867068 freno omrema papa na ne nkasa medidi afia amankwa tamaklo medase omre no wadaje